Putra Yuda Minak Jinggo masuk tahap penormalan polo. Iki sik kalap bolo. Putra Yuda Tangkil Sari bolo. Tahap penormalan. Tuh, banyak. Waduh. Apa rek? Sangkano ngamuk di kono. Enggak, orang ngamuk. Ngamuk ta? Loh, si ngamuk ta ibu? Enggak yo. Nang penormalan ae bolo. Nang tahap penormalan nih. Putra Yuda Minak Jinggo. Ayo. Aduh. Enggak opo ae sih rek. Ayo. Mendem dah iku. Ya wes. Laskar Kenaro baru datang bolo. Langsung main. Putra Kalisarian. Jul. Mulai ae. Iya, saya anak kepentingan. Ya iki Kenaro bolo ha? Anak ngepel dah. Enggak, bojoku lah loro. Aku gak iso nutup ngene iki. Iki ae tak pecah-pecahno orang-orang anu iki. Ya dapat dena. Heeh. Laskar Kenaro bolo kae teko tapi aku gak lanjut bolo aku mulai. Kalau di sini Kenaro bolo. Oh.